Platne brke. Ovo je dobro malo nestalo. Bože moj, da uvalja, jel? Da se namontira. Da se ubaci. Ne vidim gdje trebamo sada. Ajde pogledaj. Ideće često 500 metara, jel? Aha, prema nazad. Nazad pa... Odmah je pred ovim, samo su onda penje uz ovaj. Eto, super. Odlično. Ajmo. Zaboravimo. Zašto ne zaboravimo? Aha. Dakle, evo nas na plac gdje Luftbrücke. Što bi rekli, mjesto zračnog mosta. Ja. Kad je bio Berlin ograđen zidom, na ovaj aerodrom blizu ovoga, Tempelhof, su slijećali avioni sa svime potrebima, što je se čak su avionima prevozili i onaj ugalj naloženje. Ugalj dolazi u vreću. Znači, Rusi nisu dali ništa živo da prođe u Berlin, taj zapadni, prolazilo je samo sa avionima, su dovlačili. To sam gore u Miru, jer i onaj Gatov gore će su mi avioni boji. To nam pričala žena gore što radi u muzeju. Da su svijetali avioni, ona to pamti. Pamti kad je do 94. godine, kad je onaj aerodrom bio zatvoren, znači, 89. je spao zid, a do 90. još 5 godina je gore bila engleska baza. Nijemci nisu smjeli smrti tamo. Isto da je druga država. Znači, još 5 godina poslije onaj. Čekaj, sad jel se mi penjemo gore ili? Ne mi se prema dolu. Ne se prema dolu, slušaj mi. Evo nas okri na plac gdje Luftbrücke. Ovo malo snimamo sa DJI. Osmat svaj drag koja je, nemam pojma. Kamerom. Uglavnom. Vidjet ćemo kakvi su snimci sa njom. A tamo ćemo sa Insta360. A dirao si se, ja sam dirao prstima taj lens prstima. Čega? Jesi dirao taj lens prstima? Ova? Čekaj da obršim. Stani da ga malo... Hehe. Sve se to vidi na kameri. Da sad, valja ga sad uganja. Jao, maj. Zato kažem, treba ga, ako već ne mogu je tamo, treba ga fiksirati čok. I tako da se može koristiti. Sekundarnim ljepilo. Čime god. Zakačite. Ne, važno je samo da ga ne... Da ga prekida snimanje. Ma ja, da sam. Ali evo ne prekida, ono radi, evo već 8,5 minuta snima. To je najvažnije da. Znači, to je najbitnija stvar. Evo malo par kadrova da snimimo i s ovom kamerom. Malo eto pa ćemo nešto da ukombinujemo, jel? Kombiniranje.
Ovako. Vidite ovdje gore. To. Assalamu alaikum. Lijep pozdrav poštovani pratioci. Evo nas u Viktorija parku. U Viktorija parku na novom Palamuđenju. Dakle, došli smo malo u Viktorija park da malo, jel? Još jedan dan poslije džume i još jedno hodanje. Izveli Semire. Kratko palamuđenje. Hajde. Došli smo ovdje da vidimo, hajde vam samo da snimimo prvo odavde ovaj. Ovdje inače u ovome parku, ovo je park pobjede, tako se zove u Berlinu. Mislim, Viktorija park, to prevod je park pobjede. Sad, samo da snimimo ovaj sačke, sam sekund. Ovako. Da snimiš vam, samo da se vidi ovo gore. Ovo iza nas, ovaj što bude ovo je vještački vodopad napravljen. Ali čitavo ovo brdo, ovo iza nas, je napravljeno od ruševina Berlina poslije Drugog svjetskog rata. Znači ovo je vještačko brdo. Znači ovo su sve ruševine zgrada. Ono što je bilo srušeno, što se nije moglo iskoristiti od ovoga šuta materijala, što se nije moglo ponovno koristiti. Oni su dovukli ovdje, morali su neki otpad napraviti, nisu to mogli daleko voditi, nije tad bilo te, ko slušamo sve. Pa bilo te, ali nije bilo toliko kamiona, ti možeš, to je čitav grad bio poravnat, znaš. Ko sada Gaza, znaš, poravnato sve. I to je izbombardirano, da Bog lijepi sačuva, vidio se slike. I onda nisu znali šta da radi od toga, pa su napravili tu i tu su, taj šut je tu sve došlo, napravili se umjetno brdo. I onda kasnije se neko sjetio da od toga napravi veliki park i kao eto zove se Viktorija park kao park pobjede i što ja znam sad ko je pobjednik, ko je gubitnik, zna se narod uvijek gubitnik koji uvijek. Ko je donji, narod je donji, to ti je to. I sada žao mi je samo što nema vode. Evo vidite malo prema dolje, ima dolje, niz brdo. Žao mi je što nema vode, što se ne vidi kad imaju slike, možda da ubaciš uz slike kako izgleda kad je vodopad, baš moćno izgleda, jer umjetnije i vodopad sve i ja mislim kad je hladno ovako vrijeme, zbog pumpi, zbog ovoga, vjerovatno oni ugase da to ne bi smrdilo, da što nema pojmi, jer vjerojatno se umjetno se voda izbaciva gore da radi taj. Uglavnom, dosta ljudi dolazi ovdje makonu pošetati se, interesantno je. Malo neobično je za Berlin, pošto je Berlin sav ravan. I onda je neobično, znaš, kad dođeš ovdje pa uzbrdo vidiš. Za stepenice uzbrdo, znaš. A inače sam poznao po tome da volim uzbrdo, da to je čudo jedno. Pošto nisam ostavio, mislim da se može namjestiti da uvijek upaljen taj ekran. Nema veze. Šta bi ja radio? Šta bi ti, ali dobro vidi se ruka svaki put, znaš, kad je Voli moja publika budaloštine. Voli dodatne. Evo vam Semira, stalno pitate za Semira. Evo Semira, tu je Semir. Ne moramo čovjeka stalno ganja. Jednom sedmično kad čovjek ima slobodno vrijeme. Dobro, sad se ima malo više slobodnog vremena, ali ne možeš se uvijek organizirati, znaš, nekad ja ne mogu, nekad je kiša. Kuda? Nekad ih ne znam, ima i vam. Ajmo tamo odakle je. Označamo vamo neko pravio vještačko penjanje. Samo inicijativno. Idemo sad gore prema nekom, ja se iskreno nadam, platovu. Pa jest, ima to kao torenski gore nešto, nema pojma. I to ti je kao taj, neki spomenik. Nema pojma. A jesi išao da snimati kod onoga, gdje ima onaj veliki ruski vojnik, isto vojnik pobjede. Ne znam, ne. Mislim da nisi. Da vidi naš koliki vojnik, ima 40 metara on ima. Kako tu nije izbio? Pa ja sam ovo sve obišao. Jel na šarafi? Jel na šarafi? Šta mislim, možda se odjeti, jel? Šta se odjeti, znaš koliko je, ne vrega... Evo više ovdje malo ovdje. Ja, interesant. Pa viš, ne dotiče ponove voda. Ajde malo, da. Tu neke čuke se kupaju. Evo me. Evo malo. Pogledajte. Tu ima malo vode. Tu malo neka barica ima. Što nije oteklo. Ma to što je ostalo. Jer uglavnom ono sve ovdje teče. Znam se kako je dobro kada je. Mogu da zamislim kada tu teče voda.
Jer to treba doći kad bude. Pravi onaj vodopad, znaš, samo umjetni. A koliko vidim da je svjetlo, da imaju nešto. Glavno fino, interesantno. I bude i velika količina vode, vidio se slikama. Baš je ono... Ja i ti ko partizani. Šuljamo se ko partizani. Evo što su zagradili, da se ne može onaj biciklima spuštati sa onim. Ja. Da ne bi koga nanio. Ne vidiš da je platu. Ovo dva imaju više, nismo ni skoro gore. Tako. Evo nas. Ićemo onda dole na taj, kak se zove. Danas nam, ja mislim, kasno. Ne idemo i dole. Kod tog vojnika, jel? Ide malo podaleko, ja mislim, dole. Odnosno nije. Evo šta da vidim. Ali ne field, nego kako se zove ovo dole. Nije na Estepo, nego... Ovo je baš gore. Interesantno. Vidiš koliko godina tu da nisi sve obišao. Ali nisi jedini. Znaš koliko sam ja pacijenata imao koji su rođeni ovdje. Kad im ja kažem gdje sam sve bio... Ne mogu da vjerujem. Pa ja kao nikad života nisam dole. Koliko su u gradu ću nisi otišao. Za toliko godina da nije naopalo. Bez slučaja da se nisi ponio nekad dosadno, ne znam nija. Hajde malo prošetat. To ko oni što su rođeni u Mekke, a nisu hadž obavili niki. Pa ja ima i takvi. Eto vidiš, ima i to. Mrsko im izaću tamo da zanijete. Ja. Eto ti. Ne vidiš se Berlin. A sad vidiš ti koliko je tu smeća bilo. Stvarno. Evo vidiš se dobro. Ja. Možemo biti merate kad teče. Čekaj, ne mogu sad da... Moram da ugasim pa da... Ako ne moraš okreniti ovako. Aha. Ili ispravi. Ovako. Ovako, na nišani. Evo vidite. Dalje, jednoga autobus dalje ide. Kako je to? Stvarno neko dobro skonto. Šta ti je? Da ja pokrijem jedan ovaj. Čekaj. Ovako. To. Sa Semčanom je uvijek nešto interesantno, zanimljivo. Uvijek planari. Hop. Ispadaju dijelovi od kamere. Ovdje. Tako. Sad ćemo ovdje da... Samo šteta što ovih grana ima ovdje pa se ne može dalje vidjeti. Ali dobar je pogled, bio ekstra da. Pogled je pravi. Pogledajte. Pogled je stvarno. Što bi rekli, zabreme dete. Evo. Pogled. A ti si oba skinuo, nismo trebao oba skinuti. Što? Pa zato što snimamo samo s jednom, ne do Bog se prevrne da... A gotovo sam vidio. Neću tako. Pa mogu ja ostaviti na to. Na ovaj drugi. Jer onda imaš 50% šansi, znaš. 50-50. Pričuvaj. Sad ću staviti na ovo. Da imaš 50-50%. Hajmo sad prema ovamo. Tako. Ovo. Zatim ovo. To. Stani Semčane ovdje da te intervjuišem. Priđi malo bliže, molim te. Tako. Priđi. Velike glave, previše je blizu.
Šta se ponavljam? Neće, tamo. Piši Čitko Mušanović i pričaj. Zašto? Odakle ti ideja uopšte da dođeš na ovo mjesto i kad si prvi put došao? Ja sam prvi put, mislim da sam vidio nečiji short, nešto, neđe, ta TikTok nije ni postao, čini se. Nađe na YouTube, nađe sam vidio nešto, na Instagram, neke slike. I onda ja sam sam dolazio ovdje prvi put, tako mi pomislio se da im tamo pročitu šta je, kako je. I opet, sad govorim, možda drugi put, žao mi je što uvijek potrefim nikad da dođem ljeti, kad je ta vodopad velik, kad to fino radi, nego uvijek potrefim nekako kad je ovako, ja viš sad, ja kad sam zadnji put bio, ni ovako ovdje nije bilo, znači skroz je bilo suho. Nisam imao šta ni da uskam, baš da kažeš, da bude interesantno. Kad smo kod vode Crkožeć, ja nisam ponio pa nismo kupili ništa. Vidjet ćemo sad kad krijemo nazad kako prodavnice ili nešto. Uglavnom pogled je ekstra, znači malo fantastičan. Da ove graje da su manje, da ne znam kako to nisu računali, ali bilo bi baš ono... Ajde malo dalje okolo da snimimo ovako. Evo to. Ovako malo. Hajde obiđemo krug ovako da. Znači, Semir voli puno da obilazi i da snima. Pariz 1814. Mislim, ovo sad ne znam kakve veze ima sa Aletu. Vartenburg 1813. Laon. Ovo je nešto. Ovi imaju, ne znam, nisam to počeo, šta bi im trebalo značiti ovaj. A ovo se i ovdje gradi, ovo nije bilo, čini se, ove tamo zgrada pola nije bilo. Kad sam ja bio. Ja, to je. Ali evo vidite, znači grad puca na sve strane, grad raste, prišao je s ove strane spomeniku skroz. Interesantno, ovo je gore na platovu. I sad recimo prema dolje. Koliko se ja sjećam da je manje bilo, više moglo se vidjeti oko. Mislim, davno sebi ima sigurno 3 godine. Ali evo vidi se i ovaj, mislim to se mora biti. Ja toren, Aleksandar Plac, tamo u daljini vidi se. Evo ono ti je jedina tačka kad dođeš u Berlin, na nas, Bosanci. Kad se izgubiš, da znaš gdje se. Da znaš gdje se, ali ja prvi put kad sam došao u Berlin, i sad došli smo nekada popodne, 3-4 sata, nemam pojma. Sad za mene je prvi put to bilo da vidim ravnicu, znači bez kraja. Ja dolazim ovdje su brda, mislim, kako god je da se okreneš, može biti ravnica, ali tamo neđe brdo vidiš. I došao sam ovdje i gledam, nema brda niđe, ej. To mi je bilo, i onda sam se morao orencat sprem tim tornjem koji se vidi od svakle. Evo ga, Gimneja. Mada ti on ne znači ništa kad si među zgradama dole. Nije baš da vidiš išta. Nemoj nam čušni kamer. Što ti ovdje otvorim Nemoj nam je čušniti. Sad nema zaštite na nju. Evo malo par kadrova da snimimo i s ovom kamerom. Malo eto da pa ćemo nešto da ukombinujemo, ja? Kombiniranje. Da, u kombiniranju. Kako se ne mogu sjetiti, da pošaljem kasnije, ali da bi mogli naći kasnije sam nakon bio da hodimo tamo. Ali... Nije to tako. Vidite ovdje gore. Malo ćemo ovdje kadrova. A nije ovo je. Evo ga. Sovjetički memorial centar. Vidiš? Kod Tito što je radio. Viš koliko ima, znaš koliko ima njih, to ne može doći, ne staneš ispod. Evo ovo ti je dole na one, to se znači, Sovjetski ratni memorialni centar. Evo ti, a ja te ovako pošlijem pa ti odješ bez mentora, nema ovdje.
Neću, zajedno ću. Nema veze. Slobodno ide. Poslaću ja tebi još dobri ovi. Idemo sad polako. Hoćemo polako nizbrdo. Ajde, ćemo s druge strane. Ja nećemo s iste strane. Dođemo. Kada je ova torba? Treba šujiš ove noge. Da te ne kače. Treba se noge skupiti. Aba! Tako. Tako je dobro, tako. Neki dan sam isto bio gore na ovom Tempelhofhafen. Znači i tu sam prvi put išao, isto interesantno, ima stare one čekake za Hafen. Isto je dobro, to isto na ovu šestici, mislim da nije daleko odavde. Ima veliki neki, ima tržni centar i onda iza njega tamo ima onaj Hafen. Nikad prije nisam imao priliku da tu dođem. I sad kad sam bio na onome, ne znam kako sam gore završio. Šta sam tražio, akciju, nešto sam tražio, nemam pojma, rekao hajde da vidim gore. I prvi put u tu akciju on ulazio i onda vidim ima na Hafen, rekao da izaći tamo. Stvarno interesantno ima, na brodovi parkirani ima. Tako. Izliječeš iz kamere, tako. Ti odličeš. Dobro. Odličeš. Tako. Evo ovdje dolaze kerovi. Vidiš kako je česta. Znam se dole kad auto vidiš, stvarno je dobra stvar. Dobro je zamišljeno. Sad na koju ćemo stranu? Pa evo, malo smo ovdje koji kada snimili. Malo došli, malo vam snimili, jel? Ovih lijepih kadrova, jel? Nisam ja džabe krećio. Nisam ja džabe krećio. Ajde proći s ove strane. Nagijete tamo. Ja. Jel ovo ovdje piše? Sad ću sam se vidjeti. Šta bo? 19. decembra 2313. Čekaj, šta ti jeste? Šta li se oni zamislili? Prvi emocionalni android Šta je sa prvim emocionalnim androidom? Ne mogu da skontam što sam, nešto snima ovdje. Pa šta treba rad od 2013. Niđe veze, ne razumijem. Ništa. Ja, funkcija će biti do 2013. Nisam konto od čega. Čega funkcija? Nešto snimaju, nemam pojma šta. Nisam kužno, nisam uspio se presti šta ova. Mada ima i na engleskom i na njemačkom i na francuskom, ali nisam konto šta. Šta je poenta, ha? Ne, što snima čovjek. Uglavnom, eto snimi smo te neke kadrove, jel? Znamenitost. Šta misliš? Ovdje na večer doći nekad u 11 sati, 12. Jastrobe kume, bilo bi. Možda mi... Ajde sve. Tamo je uzvodu, ali ovdje je uz... Ovdje je nizvodu. Ovdje je dalje od parka.
Ma dobro, malo ovom šumicu. Prirodom da prošetamo. Oaza mira, Mario, ne napuštaj bolan YouTube. Evo i mi imamo oaze mira. Neka te ostani. Ima jedan Mario Francisković. Ostaje ovdje. Moj pratilac. Koji evo već jednom, dva put odlučuje se da napusti YouTube pa mu govorimo neka te ostani. To mrskom, ja. Pa nije, nešto puno su ga hejtali. Pa dobro, što onaj... Sad mu je umro neko od bliskih prijatelja pa ga i to ga je malo potreslo. Pa znam, znaš kako, kad shvatiš ovo više ko hobi, ono za Afrikanci, što te briga je? Ma ja, bar ja tako, što me briga je? Upali kameru, snima, uvijek će biti, znaš šta je, uvijek ti imaš onaj ljude, nekome je nekome si ružan, nekome si vaki, nekome se ne sviđa tvoja jakna, nekome se ne sviđa tvoja... Ali većinom su to likovi koji nikad u životu nisu pred kameru stali. Zato ja Semira snimam da mi malo uljepša ovaj video. Nemojte vas na mene gledat. Daleko od toga. Što je ovo? Au, to je neka rupčaga dolje, čovječe, to je neki ponor. Evo, možeš se ovdje dole. Pa gledajte, ovo je neki ponor dolje. Šta su ovdje zamisli? Hajde imam glavno dole. Hajde da pogledamo o čemu se radi tu. Da, nisam prolazio, ne znam. Da vidimo šta je dolje. Da vidimo šta je dolje. Ovo volim u Berlinu. Znači, odjednom izletiš nešto su nisu, evo, znači bio sam u ovom parku, ovo nisam vidio. Nemaš pojma da je tu. To ti je ono u Berlinu što mi se sviđa, što svaki ti kad tražiš, kad hoćeš nešto, odiš, ne znam, pošetati, vidjet ćeš nešto novo. Znači, uvijek je nešto novo. Nešto novo, samo je bitno da kameru upališ i da je usmjeriš. Pa dobro, i kad je bez kamere, kad si čovjek sam nakon, aj, kod je ovdje ispumpava vodu za taj, hej, kod je ovdje bio kod je ovdje izvor. Jabako, da se to napuni, onda pumpa vodu prema gore i a čisto sumnjam da je nekako tako crijevo. Ja, i od tamo ne ulazi, da voda ne dolazi vamo, taj višak. Pa mogu. Vidiš da si ovdje treba slijevati? Jes. Vidiš da ona teče i ovdje preko zonu, vidiš? Ovdje ona teče. I ovdje teče voda od ozgo. Tu se slijeva. Silazi ovdje dolje, vidite. I ovdje, s ovih strana. Znači... Svukuda, znači to je baš... Znaš šta je? Baš je to iskombinovano. Čovječe, mi Bogom danu u Bosni to imamo. Znači, Bog ti dragi napravio to sve. Dao ti Bog dragi tako. I mi to ne znamo cijeniti, a gledaj ljudi sebi napravi, čovječe. Ručno. Znači u Njemačku ja ne znam, ja stvarno ne znam, vjerojatno velika zemlja da neđe ima prirodni vodopad. Znači jer nema neki rijeka koja je većina ravnica. Ja. Ali ali vidiš ljudi sebi napravi, čovječe. Znači ako nema, izmisli. Pa jesi gledao tamo što sam ja išao u Luben, joj da vidiš tamo, čovječe. To su vode, to su... Oni... Pa ja vidiš, kažem, ljudi sam sebi napravi ako nije. A jaba, to su one gondole za... Ja. Znaš, to je stvarno. A tu treba otići rano ući pa cijeli dan provesti provoda. Nisam tu bio, ne znam, to daleko da, ne? Pa jedno 120, 130 km. Nisam išao. A stvarno je fantastično. Imaš i tome, sad tebi govorim za u Poljskoj, na granici ova što ima Đajdim na pijacu. Imaš kad pođeš još dole 1 km, imaš dječje veliko igralište, imaš isto veliki neki, gdje je bila neki spomenik bitke tamo nekad danu, ne znam, kad su kraljevi bili, pa gdje su Poljaci zaustavili ove Njemce. Ne ta Njemce, da su Prusi bili. Ima neki veliki spomenik, ima ona drvena kula, ko ona naš stražarski neku filmovima. Ima ona kula napravljena oko obrambena, znaš, sa vratima sa onim svime. Možete ono popije gore na... Ne plaća se ulaz, ništa, sve je otvoreno, je veliki park. Isto, ali nije to čisto ispod 100 km, 70 km isto tamo na... Nismo mi išli prema Pusku. Vjerujemo ti, znači kako možeš kupiti nema što nema kupiti. Znači nema što nema. Sve što nemaš ovdje, na primjer, kupiti, što mi je na primjer čudno bilo, tamo pijaca je kod nas na Arizona. Na tu je for. I sad na pijace prodaje sve što u Njemačkoj ne možeš kupiti, od ne znam nija, onih plašljivaca pištolja, od onoga, kako se zove... Gluposti, ja. Ma javno ono što ne možeš od noža je samo sila, znači
samo stil pravić, nije igrač ovo, pravi. Sve što znači inače u Njemačkoj je kukarski križira, nešto su ovdje ne smije prodavati, kod njih sve to. Sve nam pijaci možeš uzeti, znači sve. I ali svati imaju prodati, jeftino je gorivo tamo. Ja ovdje naspijemo na rezervar, obično idem kad su pred taj rezervar. Naspijem pun rezervar, tamo će skoro 30 centi po litru, jesi nije. Ja, dobra cifra, dobra razlika. I hoćemo pravo općemo bus, ili ćemo ponovno na Uban. Pa ne znam, ha? Pa hajmo na Uban, kud se ide na Uban? Ovdje smo dole leđu došli, ovdje kroz ovaj. Nije, vam dole niže. Ne? Vamo dole niže, pa tamo. Ja, tamo pa, aha, ovdje pa. Pa tu, desno. No kad čovjek nije ovdje često. Ma javo. La figata. Izgubiš ovaj. Evo tamo je, najesno. Tamo je glavna cesta. Ajde. Pa prema domu. Uglavnom kažem ti, znači gorivo i imaš pravo jedan kanister, da naspije sve 20 litara kanister. Neki dan sam ga ulio u auto, znači otkad mi je 4 mjeseca mi stoji. Eto. I nemojte da prijavite Finansamtu, da sipamo gorivo. Ne, imaš pravo tu. Ne. Ja pričam, ima ovih hejtera što sve prijavljuju. To slobodno smije, znači 100%. Ne smiješ dva. A znam što nećete moći komentarsati. Ne smiješ dva, jedan smiješ kanister voziti u autu. Naravno, šalimo se, zezamo se. Imaš pravo da naspiješ onaj, to ti nije onaj, ne podliježe pod sol. Ako više, onda podliježe. A imaš pravo cigare od tamo, cigare su jeftinije, ko već cigare kupuje. Ma ne trošimo to. Ali eto ko kupuje, tamo ti jeftinije. Ma ne trošimo. 35 eura čini se da to nije. Daj gledaj. Šta još ima? Šišanje, gume promjena, sve te zajebancije što su ovdje skupe, tamo je jeftinije. Tamo je jeftinije. Tamo je Poljsko je jeftinije. Poljska ti otprilike, ko kod nas. Znači, ko da si izmiješao nas, ko Balkan si izmiješao. Pa Boga mi ima onaj, kako se zove, ima i kod nas je dolje svašta nešto skočile cijene, skupo. A, dole je sad skuplje nego u Poljskoj. Kako ćemo nazvati ovaj video? Kako ćemo nazvati video? Ja? Da bude klikabilan, znaš ono. Lamuđenje u Viktorija parku. U Viktorija parku, pozvat ćete na saradnju. U saradnju, jeste. Saradnja. Na suradnju. Poslat ćete link. A ti to zaprati, priprati tamo. Ja. Uglavnom ovo je bilo još jedno naše druženje petkom poslije džume. Malo smo se družili, ja i Semir, da snimimo nešto malo. Nismo ponijeli ni kafu, ni vodu. Jao, nismo ništa ponijeli. Ali eto, nema veze, drugi put. Čak ni mikrofon. Nadamo se da je zvuk dobar. Da je uspjela kamera nešto zvuka da uhvati. Ali eto, šta ćeš? Eno, Ubana, tu je. Trebamo ovdje prijeći. Ajde. Tako. Uglavnom, nadamo se da ćete uživati u ovom videu. Kad je samo prva kamera. Pa, ja. Nisam tako snimao sa prvom kamerom. I obzirom da je oblačno recimo vrijeme, dobar je. Činim se da je dobar snimak, ne znam. Ne sumnjam da dobro je snimao. Ovako lijepo izgleda. Dok je poljeno da lens uspio na to. Uglavnom, aha, ovo je gore, znači prikazano da nema. Jesi, to moraš kad sad prve navrneš ovu, moraš uključiti tamo da kažeš onaj koju vrstu si navrnuo ovoga, to je zbog spajanja onaj. Pa navrnuo sam vamo sa zadnje. Ne. Kad ostaviš obe,
Ja staviš obe, evo sad kad idemo na gasu. Ne znam gdje mi je druga. Bilo ovdje? Leća, ma nije. Neđe sam je zatvorio. Što nisam se bilo? Ma nemam pojma, neđe sam je zagubio. Imao sam kući jedne rezervne, neđe, jedna je ogrebana, jedna... Kaš je? Kaš je zbog? Nemam pojma. Sad opće, sad si bilo obe na... Bilo obe na? Nisu bolje. Jo, to se tebi neš čini. Nisu obje bile. Ja sam zakon da je s obe strane bila. A ja se natovarim opreme, čovječe. Masarat. Ma ja da bude jedno. Da ubacim i oni snimaka i ovo i ono. Da bude jedno 30-35 minuta. Znači da bude baš ništa, sad ćemo ovdje da se oprostimo od publike na Plac de Luftbrücke. Znate, ispred ovdje ćemo stati. Pozvat pravi da nas zaprati. Zaprati gdje sporce. Ja, i Semira zaprati. Ovako, to, da se ovo gore vidi. Ovako, sad se okrenemo. Ovako, to, evo ga. Vidite ovdje gore. Plac de Luftbrücke. Jeste, dakle, bili smo tu u blizini Plac de Luftbrücke na Viktorinim vodopadima. Nisu to oni Viktorini vodopadi, to su ovi Viktorini vodopadi, ovi u Berlinu, koji su stvarno fenomenalni. Nažalost, došli smo kad je neka budala vodu zavrnula. Nestašica vodi. Eto, baš nađu petkom pred džumu da zavrnu vodu. Stvarno bruka. Ja sam mislio da se to dešava samo u Sarajevu, evo i ovdje petkom pred džumu zavrnu vodu. Kako pred džumu? Pa zato kad smo došli sad poslije džume, friški tragovi vode su tu, osti su nam miris vode. Ali nema veze. Vi budite i dalje uz nas. Zapratite naš rad. Šerujte, lajkujte, dijelite naša videa da dođe do što većeg broja ljudi. Komentari. Što? Nema. Komentari nema. Kanal možete pomoći putem donacija, putem Paypala. Paypal link imate u opisu kanala. A šta si htio reći? Ništa, rekao, ne mogu nijak komentariti. Eto, nekoga je... Pa mogu ja tamo da nariktam, ono, ko može da komentarši, samo prijatelj, Ne znam, samo prijatelj su i pratio kanala. Pa ima tamo, pa vidjet ćemo. Ajde, evo, Pa dobro, ne bilo zanimljivo da samo ti komentarči, ti možeš ovdje da kažeš šta hoćeš tamo. Gdje smo ono stali? Aha. Na odjav. Aha, pošli smo da se odjavimo. Raja, hvala vam što ste bili uz nas. Ovo je bila druga epizoda serijala. Hvala muđe. Dakle, bit će još ti epizoda ako Bog da, ako nas Allah poživi. Uglavnom, dođite. Svaki put novo mjesto. Svaki put novo mjesto. Neka nova tema. Neka nova tema. Ništa teško, ništa što znoji. Sve znači lako probavljivo. Ništa što znoji. Ko će slušati tuđu muku? Ma jabolan, dosta nam je naše ove patnje ovdje po Njemačkoj još za tuđu muku slušamo. Jeste vi vidjeli kod službi? Ne slušaj, možda bi bolje ovaj pregleda bilo kad čovjek priča kako ništa ne valja. Pa ne meremo lagati, brate. Pa nećemo lagati, neće lažiti. Ima neki koji možda... Koji svagdje, neđe valja, neđe ne valja, ali onaj... Meni valja, mislim, kako ko sebi napravi, ipak ide tako. I koliko čovjek zadovoljan breketom. Znaš kako sam se prestao sikirat, ono, znaš, ovdje se najčas sikirati, ono, sanduče fabrif, joj, zašto li ovo, ja, i onda kad sam sam sebi rekao šta me briga za šta god da je para ima, mogu da to riješim, i onda, znači, što je rekao babo od onog mog jarana, što mi je pričao, kaže, rekao njemu njegov babo, kaže, sine,
nikad ne možeš životu da dozvoliš da se sikiraš oko onih stvari koje možeš riješiti parama. To je to. 100%. Danas sam isto jedan pročitao komentar na jednom portalu, spominje kako je, ne tako, to ćemo privatno. Aha. Nešto kako je slovio halali kamatu. Pa sam išao malo traštamo, gledao, šta ja, svašta ima, svašta se dešava. Svega. Nije to, ja sam ipak držim teoriju, ako nemaš para ne kupuj, šta god da. Ja, ne mogu. Znači, imam da ne trebaš. Znači, ako nemaš para da nešto kupiš, znači da ne. To je vrlo kratko jasno. Znači da ti to ne treba. Sigurno te ne treba. Znači, bilo šta da je. Ako nemaš pare da kupiš, tamam da je, ne daj Bože, znači, ne daj Bože, bolesti neke, znači, ako nemaš, što ne treba? Šta god da je. Znači, tamam da se o lijeku traži, ne daj Bože, neko bi, ako ne može, ne može. Znači, nije uslov, bar ja smatram, bar ja tako imam pogled na to, nije uslov da ja zadužim čitavu familiju, znači svi da su u dugu i ja, a da kao ja nešto budem godin. Da mi se to nije rješenje. Govorim tako, govorim i za stan, za bilo šta, znači da dalje ne komplikujem cavi. Bolje ako nemaš para ne kupuj. Kratko jasno, ako nemaš para ne kupuj. Ne treba. Što bi se reklo, pruži se koliki ti je jorgan. Ništa raja moja. Dakle, sa plat de luft bruke. Malo smo ušli u drugu temu, ali da završimo. Znači, šerujte, lajkujte, dijelite naša videa da dođu do što većeg broja ljudi. I to bi bilo to. Do sljedećeg. Assalamu alaikum i lijep pozdrav.